Shampiyona y'Icyiciro cya kabiri mu mikino wa kamarampaka wagombaga kubera ku bibuga bya Bugesera na Shyorongi. Kuri stade ya Bugesera, Unity yagombaga kwakira Etoile de l'Est, mu gihe kuri stade Kirenga Intare zagombaga kwakira Sunrise. Mbere y'umunsi wa kabiri, Etoile de l'Est yari yoboye n'amanota 3 n'ibitego 3 yari izigamye, mu gihe Sunrise yari ya kabiri nayo ifite amanota 3 n'igitego kimwe izigamye. Ibi rero nabyo byateraga amakipe yombi gucungana, cyane ko amakipe abiri ya mbere ari azatabona tike yo gukina icyiciro cya mbere. Kuri stade ya Bugesera ntibyagendekeye neza ikipe ya Etoile de l'Est kuko yatsinzwe kimwe ku busa na Unity, igitego cyatsinzwe na René Julius kuri penalty ku minota 76. Mu gihe kuri stade Kirengaho Intare na Sunrise amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa, maze abakunzi ba Sunrise bagata bavuga ko umukino bafitanye n'ikipe ya Etoile ku munsi wa gatatu bagomba kuzawitwaramo neza. Etoile ni mu rugo, hano twashaka gatatu tugira 6 biranze, ariko nzi ko mu rugo Etoile nayo irabizi ntago yahava, kubera ko twagiye mu cya kabiri kubw'impanuka. Sunrise yamanutse ifite amanota 32, twamanutse kubw'impanuka zabayeho, ni ikipe yo mu Cyambere iri mu cya kabiri. Ndekomanga ku gatuza nduwa mbere ndayoboye yewe ndatumira guverineri ejo bundi kuri Gorogote ibike bazarya ni ibitego 8 n'amanota 7. Umutoza Munyeshema Gaspard wa Sunrise avuga ko kunganya umukino bitabakwiye ku ntego zabo. Umuntu atekereza ko ibyiza agiye gukina ikipe ishaka gutsinda iradefanda ijana ku ijana, so twagerageje kubona amaokaziyo biranga niko umupira umera. Ducyuye inota rimwe, ariko nkeka ko tugiye gukosorera mu rugo. Turi mu manota yegeranye, byanze kunze twese dufite umugambi wo kuzamuka. Ibi byose byubwabyo bizamura tension ya match, ariko icyo tugiye gutegura no ngo tubitwaremo neza. Nyuma y'umunsi wa kabiri, Sunrise ni ya mbere n'amanota 4 n'igitego kimwe izigamye, mu gihe Etoile de l'Est ya kabiri n'amanota 3 n'ibitego 2 izigamye. Unity ni ya gatatu n'amanota 3 nta gitego ndetse nta n'umwenda ifite, mu gihe ikipe y'Intare kugeza bari ya nyuma ifite inota rimwe, ikaba ifite n'umwenda bitego 3. Ku munsi wa gatatu Sunrise izakira Etoile de l'Est kuri stade Gorogota, mu gihe Intare FC nayo izakira ikipe ya Unity. Imikino itegerejwe ku wa gatandatu hagati hanasozwa imikino ibanza, hanyuma mu kindi cyumweru hagategerezwa imikino yo kwishyura. Niyo byagenda gute, Sunrise ni ikipe yo mu cyiciro cya mbere iri mu cyiciro cya kabiri, ntago turi ikipe yo mu cyiciro cya kabiri ishaka kuzamuka. Olivier Tubishimire, Ishyorongi mu karere ka Rulindo.